Ni anireire ungumania ta ugwati hari ugitiri wa bururi. We are declaring with immediate effect corruption as a national security threat, and I direct that all security agencies... Na kiuga ni agutigirira ati turia nime ni tuguthithina thirikari igikinyira indo cia muingi iria cietwo. Na hau haro ya ungumania ikinyita thinga no ota mutugo ikihoerera ni undu wa maundu matiganite. Aricera-ini ria kibururi-ini wa Israeli, President Uhuru Kenyatta oringiwe mwene ona ari mutongoria wa bururi aroiga ati bururi uyu witu wa Kenya ni ugumirwo muno ni ungumania uria urikeire tamiri ya mikongowe. Mungu ametupatia nchi ambaye nzuri mara 20 kuliko hii tuko hapa, lakini tukitembea ni kulia, ni kuiba. Sisi hiyo tuko na ujuzi pia. Ni miario ya president auria waigite hau kabere ati wabici yake na ungumania nitagikwa na mukungugu. Atongoria aituge icio ingi igiri cia bururi, magoti na bunge ona oni metikirite ati ni kugumire ni ngukumio. It causes me a lot of pain that an election involving judges and magistrates will be corrupt. Because can you imagine a judge bribing another judge so that they can vote for them? But of course, whether we like it or not, Chapter 6 of the Constitution binds every state officer, and members of parliament are state officers. Ona thirikari yekirira kurwa na ungumania na president gwitikira ati kuri na ngukumio guku bururi-ini, haro ya ungumania ihana ta ndingo ikigeria kuingiria kamufira tondu maungauro maria manene gutwikaga matioyagirwo ikinya na no thamaki iria nini cioyagirwo ikinya.